Imam je lider, učenjak, učitelj, predvodnik. Imam je dušebrižnik, supružnik, roditelj, komšija, prijatelj. Ja sam imam, moji sagovornici su imami. Dobrodošli u emisiju Imam sa imamom. I zato ja kao već ulema polažem na... Draga braćo, onaj ko islam ustiže. budemo više njega svjesni i hodi ka džennetu. Moj današnji gost je magistar Adis Efendija Hebibović. Imam džemata Podorašac, Medžlis Islamske zajednice Konjic. Adis Efendija, assalamu alaikum i dobrodošao u moju skromnu emisiju Imam sa imamom. Alaikum salam Sadmir Efendija, hvala ti na pozivu, na riječima tople dobrodošlice. Radujem se našem susretu i prilici da razgovaramo na našu današnju temu. Prije nego što pređemo na temu, želim da kažem da mi je zaista velika čast i veliko zadovoljstvo što si dio ove emisije, što si došao, što se odazvao da gostuješ. Konjic jeste blizu Sarajeva, ali ipak treba uložiti određen napor da čovjek dođe, da isplanira, da odvoji vrijeme. Ja se u ime cijele naše platforme zahvaljujem, a s obzirom da smo prijatelji već duži niz godina, s obzirom da te poznajem, vjerujem i ubijeđen sam da će, ako Bog da, današnja epizoda biti veoma kvalitetna i veoma sadržajna. Ja se također nadam da će, ako Bog da, biti tako, da će ova epizoda biti veoma kvalitetna i veoma sadržajna. Kao što si kazao, mi smo prijatelji već i poznajemo se već duži niz godina i samim tim to je još jedan motiv više bio da se odazovemo u ovoj emisiji da gostujemo. A mislim da je još veći motiv to što si ti zet iz mog kraja, iz mojih Kopica, da ne bude da smo tom linijom ovdje, ali dok si izabrao to mjesto, to selo, govori o tvojim plemenitim osobinama. Ja znam da je to teška tema za tebe, ipak je to... Pa i vidi, s jedne strane je to, da kažemo, i teška tema, ali meni je ta tema veoma draga, zato što izabrao sam je i nimalo se ne kajem što je tako i hvala Bogu da je tako, pa možda je to još jedan od razloga dodatnih što smo... 100%. A reci mi, eto, kad smo već započeli time, ima li razlike između, na primjer, Konjica i Maglaja, s obzirom da sad poznaješ ta dva mentaliteta među ljudima, ima li te neke razlike? Kako ti kao imam, vidiš na naše ljude iz različitih krajeva naše lijepe domovine? Pa naravno, svako mjesto ima i određene specifičnosti koje nosi sa sobom i tako svaki naši džemat je različit. Tako je. Osjetna je velika razlika između Maglaja, konkretno u ovom slučaju, i mog džemata u kojem sam sada, Podorašac. To je osjetno iz same komunikacije, iz samog načina odjevanja, iz same kulture, da tako kažemo, ponašanja i tako dalje, od više ovog nekog, da kažemo, vjerskog života. To je u ovom kraju, da kažemo, srednje Bosne veoma prisutnije nego u području Hercegovine, čijim sam dijelom, da kažem, i ja sam. Veoma zanimljivo, na primjer, ja sam iz tog kraja rodom, ali imam skroz drugačije mišljenje od toga, ali to je vjerovatno do perspektive i posmatrača i vjerojatno zbog iskustva ranijeg, ali eto, drago nam je da imamo tu raznoliku sferu naših ljudi po našoj domovini. Ma, naravno da je tako, mislim, ne možemo mi generalizirati stvari, tako je. Kazao sam na početku, svako mjesto, svaki džemat ima određene svoje specifičnosti, svoja neka, da kažemo, obilježja. Naravno, nigdje to nije isto. Zato sam i kazao na početku, konkretno u ovom slučaju, između mog džemata, i tog džemata, odakle sam oženjen, iz džemata Kopice, Medžlis Maglaj, razlika je, dakle, prisutna, dok, na primjer, i moja majka je također porijeklom, da kažem, s ovih naših prostora,
u njenom selu, dakle, ona je skroz drugčija slika, ona je približna ovoj slici iz Maglaja. Reci mi još jednu stvar prije nego što počnemo ovu temu koju smo zadali, koju smo dogovorili. Šta je za tebe imam? Pa za mene imam je prije svega čast i odgovornost ogromna. Jer evo, kao što su moji prethodnici, kolege moje imami ovdje u ovom studiju, u ovoj emisiji kazali već, imam je naravno predvodnik, onaj koji ljude predstavlja. Ali prije svega, evo, na neki način, malo kada razmislimo o tome, uzet ćemo prvo na koji način se ova riječ u Kur'anu plemenito spominje. Riječ imam je arapskog porijekla, odnosi se prije svega kod nas na osobu koja predvodi ljude u zajedničkim namazima, ali naravno imam nije samo to, imam je daleko širi pojam i obuhvata mnogo više od toga samog. U Kur'anu časnom se riječ imam u jednini spominje 7 puta, dok je riječ imam u množini ime spomenuta 5 puta. Razlika je u varijantama prevođenja ove riječi, ali uglavnom je to uzrok, uzorak, vođa, lider i tako dalje. Muhammed a.s. je bio imam, mi smo imami, s te strane nam treba biti čast što smo imami, ali kažem, s druge strane treba nam biti i velika odgovornost biti imam, jer ipak biti imam nije lako, biti imam ne može svako, to samo mogu određene osobe. Ja gledam, evo sad kada si kazao da je imam biti čast, gledam nas, možda će onako biti previše i subjektivno, ali gledam nas kao jednu reprezentaciju koja predstavlja prije svega islam svakako, ali kada si kazao čast, ne upada mi baš u pravom smislu reprezentacije, jer evo i našim igračima, svakom igrač koji dođe da tako kažem pod navodnicima, igra za svoj grb i da predvodi svoju jednu državu na tako velikim takmičenjima, na tim velikim nekim svjetskim scenama. Tako ja zamišljam nekad nas imame. Odabran si vjerovatno zbog nekog određenog kvaliteta i ti predstavljaš i u tebe su uprte, da tako kažem, oči svih ljudi, sve oni ljudi koje ti na neki način i predstavljaš i vodiš. I mislim da je na neki način trebamo se često pominjati u tom nekom pogledu da su oči uprte u nas, da ljudi gledaju i dobro, nažalost, i loše kod nas i time se povode. Da jednim, na primjer, dijelom ili jednom riječju mi možemo da zaslužimo i aplauze, ali isto tako možemo da zaslužimo i kritike. Kao što si to kazao, tanka je ta linija između, da kažemo, dobrog i lošeg. Moramo biti spremni i da zaslužimo nekada i aplauze, ali s druge strane također i da zaslužimo kada je to potrebno i kritiku. Imam znači biti ispred ljudi, ispred džamata u svakoj situaciji. Samo to u namazu. Znači u svakoj situaciji kada je nešto dobro biti s njima, ali isto tako je kada je nešto loše, opet tačno. I evo kada pogledamo naše imame, na primjer, koji su prolazili teške trenutke i s našim ljudima u nekim teškim vaktima, vidimo da su imami uvijek bili uz svoje ljude, uz džemat, i da i u najtežim situacijama nisu odustajali ni od džemata, ni od ljudi, što je veoma važno i možda nama motiv više koji sad živimo u miru, u nekim ljepšim i boljim vremenima, da prepoznamo to i da ovaj vrijeme koje imamo da iskoristimo u potpunosti kako bismo napravili nešto bolje u svojoj zajednici. Hvala ti na ovim lijepim odgovorima. Ja bih volio da pređemo, ako Bog da, i na temu današnju. Mi smo svjesni da smo mi kao ljudi zaboravni, da na neki način zaboravljamo i svoja djela i tuđa djela, da zaboravimo i na svoga gospodara, da zaboravimo na tu vjeru, da zaboravljamo blagodati koje nam je gospodar svevišnji dao. Imam osjećaj da nam je
potrebno samo preispitivanje, da često stanemo ispred ogledala, da često preispitujemo svoju, prije svega, namjeru, svoja djela, da na neki način radimo analizu, sistematizaciju sebe, da vidimo gdje smo pogriješili, šta smo uradili dobro, šta možemo promijeniti nabolje i tako dalje i tako dalje. Koliko nam je važno, evo, kad je u pitanju naša vjera, kad je u pitanju naš život, kad je u pitanju na kraju krajeva i naš posao, koliko nam je važno to samo preispitivanje? Samo preispitivanje nam je jako, jako važno, jer to nam pomaže da svako naše djelo koje radimo, svaku rečenicu i riječ koju kazujemo, sve ono možda što smo propustili uraditi, a trebali smo uraditi i tako dalje, sve nam to preispitivanjem dolazi na jedan bolji i veći nivo. Jer mnogo je, dakle, važno to samo preispitivanje. Evo, na primjer, meni padaju na um riječi koje se vezuju za više osoba, ali vezuju se možda ponajviše za Hazreti Aliju, da je jedne prilike, pošto je Hazreti Alija bio poznat po tome što je bio jako hrabra osoba, jako hrabar čovjek, mladić, hajmo reći, i pitao ga je, dolazi mu jedan čovjek i pita ga, pa Alija, kaže, da li si ti najhrabriji čovjek na svijetu? A onda mu Hazreti Alija odgovara, kaže, ne, sad se začudi, mislim, on je oličenje hrabrosti, na koji način on nije najhrabriji. A onda dalje kaže, Alija radijallahu anhu, ja nisam najhrabriji. Najhrabrija osoba je ona koja legne navečer, a nije klanjala jaciju. Šta nam ova izreka govori? I uopšte nije važno, dakle, da li je ovo izgovorio Hazreti Alija ili je to možda neko drugi. Uopšte nije važno. Bitna nam je poruka koju ova, da kažemo, rečenica šalje. Tačno tako. Jer ova nam izreka pomaže da se preispitujemo i da postanemo, dakle, bolji ljudi. I moramo, samo preispitivanjem govorimo sebi prije svega šta sam to ja propustio uraditi, a nisam smio propustiti, šta sam to uradio, a bilo mi je zabranjeno to uraditi, šta sam uradio, a možda mogu to na ljepši, na kvalitetniji, na bolji, na efikasniji način uraditi, šta sam rekao, a trebao sam drugačije reći, šta sam prešutio, a nisam trebao, ili šta sam rekao, a trebao sam prešutiti, i tako dalje. Dakle, bez samo preispitivanja to zaista nije moguće. Tačno. Imam osjećaj da nam je možda i ego jedan od najvećih, da tako kažem, branilaca ili prepreka da čovjek sam sa sobom popriča. A evo vidimo da često danas govore ljudi o depresiji, padaju u depresiju. Možda je i samo preispitivanje jedna od ključnih stvari koje možemo uraditi da prije svega spustimo svoj ego, da vidimo da nije važno jedino da preispitujemo tuđe stvari, već da moramo i sebe preispitati, jer čućemo mnoge izreke koje kažu da promjena počinje od nas. Onog trenutka kada mi promijenimo sebe, u stvari počinje promjena i u našoj okolini. I znamo da evo i u toj nekoj sveto povijesti da je ego jedan od prvih grijeha koje je Iblis, lanetullahi alejh, koji je učinio, pa ga je taj ego na neki način nagnao da se usprotivi Bogu, pa ga Bog uzvišeni prokleo. A s druge strane imamo Adema alejselam, koji također učinio jedan grijeh koji mu je bio zabranjen, ali shodno svom, da tako kažemo, preispitivanju, je uvidio svoju grešku, pa se svome Bogu pokajao i onda postao poslanik. I možda ovo i najbolji, da tako kažem, primjer, da ljudima kažemo da nije nekad problem pogriješiti, već je problem to ne vidjeti. A vidjet ćemo ukoliko se budemo često preispitivali. Ili, na primjer, imamo, vjerujem da ćeš to ako Bog da ispomenuti, imamo i kuransku zakletvu gdje se Allah kune dušom koja sama sebe na neki način kori, preispituje se, sagledava se.
jer to, evo, kao što si i sam kazao, to je jedan od prvih koraka da učinimo bolje. I sve to što si nabrojao. Reci mi znamo i mi smo svjesni, evo i u našem narodu, evo i neku noć sam slušao, jedan naš alim kaže, mi smo eksperti za tuđe stvari, za tuđe poslove i gdje god dođemo, mi imamo mnoštvo eksperata koji se bave tuđim poslovima. Mi odemo automehančaru i kažemo, ja znam gdje je kvar, a odveli smo automehančaru. Ili često, vjerovatno i ti se susretao s tim, da u našem poslu svi znaju kako treba držati hudbu. Svi naše džematlije nama govore kako smo trebali, šta smo trebali, tako dalje i tako dalje. Često smo dakle eksperti u tuđim poslovima. Šta je to potrebno? Da počnemo sami sebe analizirati. Ili, evo, kakve su to islamske duhovnosti koje nam mogu pomoći u toj nekoj introspekciji? Pa prije svega da kažem ovo što si rekao na početku, da nam naš ego brani da se preispitujemo. Onaj ko pokušava držati svoj ego pod kontrolom, da on dakle drži ego pod kontrolom, da on na neki način, uvjetno kazano, on sa njim vlada, a ne ego sa osobom, dakle, nego onda drži ego pod kontrolom, on će onda i uspjeti. On će se onda moći i preispitati i tako dalje. Naravno, evo i naša, da kažemo, i tradicija na neki način je presplitena sa našom vjerom i sve ono što čovjek pokušava uraditi, evo i kada se želi preispitati, uvijek prvo što traži naravno, šta mu Kur'an časni poručuje, kako postupiti u datoj situaciji i tako dalje. Što se tiče samog preispitivanja, to se u arapskom jeziku i u islamskim, da kažemo, izvorima naziva kao muhaseba. Odnosno, hisab je račun koji ćemo svi mi polagati na sudnjem danu. Ali muhaseba u trećoj vrsti, proširenoj, označava neku kontinuiranu radnju. Nešto što se radi, dakle, u kontinuitetu. Da. Naravno, muhaseba je, dakle, preispitivanje. Ne može se mi jednom preispitati i to. Bilo, prošlo, završeno i tako dalje. Ne, nego, dakle, stalno se preispitivati. Sada kada to je, da kažemo, ovo neki, hajmo reći, jezička definicija preispitivanja samog, a kada potražimo ovu, da kažemo, drugu definiciju kuransku, to počiva na kuranskom ajetu iz sure Al-Haš, gdje Allah uzvišeni nam govori: Ja ehlazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat ligad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Kaže nam Allah dželešanohu: O vjernici, budite Allaha svjesni. Budite Allaha svjesni. I neka svaki čovjek dobro pogleda šta je za sutrašnji dan pripremio. I kaže opet nam Allah dželešanohu poručuje: i budite Allaha svjesni. A zašto? Jer Allah dobro zna, dakle, šta mi sve radimo. Naravno, svaka osoba se treba truditi da prije svega preispita sebe. Tu nije nimalo lahak zadatak. Da. Lakše je drugoga kritikovati, lakše je o drugom komentarisati, lakše je, dakle, tu tako postupati, nego sam sebe koriti. To je veoma teško uraditi i ima jedan slikovit primjer, a meni je na neki način upečatljiv, da kaže kada pogledaš i pokažeš prstom na neku osobu, kada uperiš prst u neku osobu, ona kaže prst, pokažeš, ona 4 prsta su okrenuta prema tebi. Šta to znači? Znači koliko god mi možemo da kažemo, preispitujemo druge, kritikujemo druge, govorimo o drugima, 4 puta barem više trebamo pažnje posvetiti samima sebi i preispitivati na isti način i sebe. Tačno. Mi kao ljudi bismo sebi trebali uvesti možda neke sate ili datume u kojima ćemo, i to bi možda bilo praktično, jer hajmo reći, evo malo prije smo razgovarali pa smo kazali da je plan pola već posla urađeno, pa da sebi kažemo, ok, evo večeras iza jacije ja ću sebi
skicirat ću sebi doslovno, nije tu ništa loše, mora nekom će banalno sad zvučati glupo, ali da iza jacije da sebe podvučemo crtu. Koliko smo to dobrih dijela učinili, koliko smo to loših dijela učinili. I da održavamo taj kontinuitet koji si spomenuo, jer kazali smo na početku, čovjek zaboravlja. Veoma brzo čovjek se ulijeni, čovjek ima srčani udar, dobije srčani udar, pa nakon 3 mjeseca opet počne da puši cigarete. Dakle, čovjek zaboravi da je prije 3 mjeseca bio na smrtnoj postoji. Čovjek je dakle zaborav, kamoli sad ako su u pitanju te neke stvari gdje naš šeitan može veoma lako manipulisati. Da se postavi pa se kaže ok, iza jacije ću sebi podvući crtu. Ili na primjer, evo, spomenuo si taj samo obračun na neki način koji se spominje u Kur'anu Kerimu. Allah spominje i sudnji dan. Spominje ga upravo iz razloga mi ne znamo kada će nastupiti, ali ga spominje iz razloga da se čovjek preispituje, da čovjek se priprema. I u jednom hadisu kada su pitali poslanika kada će nastupiti sudnji dan, on im je odgovorio, a šta ste pripremili za njega? Nije važno kada je to, važno je koliko si ti spreman, važno je šta si ti uradio. Ili na primjer na sedmičnom nivou, da kažem, evo džuma namaz će biti vrijeme kada ću se ja preispitivati. Jer ta analiza, ta analitika koju vodimo, mislim da bi nas trebala učiniti daleko boljim ljudima. Šta ti misliš o tome? Pa, slažem se sa tim. Imaš ti možda, evo kao imaš li ti možda neki dan ili evo neki moment ili... Pa u smislu određenog termina nekog nemam, ali nastavim da to, da kažem, bude što češće. Pogotovo, na primjer, evo, spomenuo si malo prije džumu namaz i hudbu. Čovjek, održi hudbu, predvodi džumu namaz i onda pravi analizu te hudbe. Da li je prenio poruku koju je želio prenijeti? Da li je rekao i tako dalje? I onda malo osluškuješ i potrebe džemata i da kažemo i njihove probleme i onda nastojim, evo ja u svom primjeru, nastojim da primjenjujem koliko je to moguće, da kažem, da približim ono što govorim mojim slušalcima. Jer znam onda, kada slušamo mi, onda znamo njihove probleme, znamo šta njih tišti, šta je njima potrebno i onda govorim o tim temama. Ja sam čak svom džematu predlagao da može to biti anonimno. Ima ona jedna tamo kutija anonimna, da ko želi da mu se govori o nekoj temi, ne mora napisati ko je tu želju izrazio. Da stavi na papirić, napiše temu i ubaci u tu kutiju. Niti ko zna šta je on stavio tu, niti ko zna ko je to stavio. I dakle, na osnovu toga da ja pripremim hudbu. Ponekada, ovako iz nekog neformalnog razgovora, druženja sa ljudima, onda osjetim šta su njihove potrebe i onda prilagodim svoje hudbe njima. Imao sam do sada par slučajeva kada su ljudi, hajmo reći, nisu zahtijevali od mene, ali su jedva dočekali da im pričam na određenu temu. I mislim da je to jako važno, kako i u našem poslu, tako i kod svake druge osobe, da samo sebe preispituje. Lijepo je spomenuti ovdje jedan naš običaj koji je bio prisutan, i sada je možda prisutan kod nekih ljudi, ali u određenim selima naše lijepe domovine bilo je prisutno da uoči ponedjeljka ili uoči petka, sve zavisno se od mjesta do mjesta, navečer kaže, kad se legne u postelju, kada se želi spavati, prije tog spavanja, sad uči se pa onda o različitim situacijama, šta se uči, ali kaže, uči se između ostalog, želi obnoviti šehadet. I znam se koliko nas to uvijek tjera, da sam, evo, mi kažemo šehadet, jednom kažeš u životu, međutim nije dovoljno, uvijek možemo na neki način možda nešto uraditi što će nas izvesti iz vjere i što zahtijeva obnovu našeg šehada. Ja, možda nismo ni svjesni, mislim da nismo ni svjesni toga. A reci mi, da li na primjer, pretpostavljam da može, ali reci mi da li na primjer neki od ibadeta koje mi činimo,
Da li nam oni mogu, ili možda i moraju da budu elementi koji će nas posticati da se samo obračunavamo. Na primjer, mi imamo jedan taj problem gdje, na primjer, većina naših džematlija, pa imaju tu i imami koji ne razumiju sve ono što uče u samom namazu, ali bi upravo taj Kur'an koji učimo na 5 vakata namaza trebao da bude način da se čovjek na svakom namazu samo preispituje. 5 puta dnevno, pa da zna šta mu gospodar poručuje, pa da zna, da osjeti tu nekad, da tako kažemo, kad Allah spominje džehennem, tu neku prijetnju, pa da osjeti tu nekad nagradu koju nam Allah daje kroz opise dženeta i tako dalje i tako dalje. Da li, na primjer, namaz, evo, može biti način samoobračuna, pa možda i post, možda i neki ti ibadeti koji nam, evo, koji su nam koji su obaveza, svakako ih radimo, pa da ih na neki način iskoristimo, da nam oni budu načini samoobračuna. Naravno da i tekako mogu pomoći nam svi ibadeti koje radimo, koje činimo, jer tjeraju nas ibadeti da ih radimo, da kažemo što bolje, što efikasnije. Jer koliko efikasno, koliko dobro ih uradimo, toliko su oni dobri ibadeti. Kaže se, jeli, da od namaza imamo onoliko koliko smo bili u samom namazu, koliko smo bili prisutni. Dakle, namaz nas uči, moram biti prisutan na namazu. Pa dobro, onda čekaj, ja sam nešto rekao, ja sam nešto vidio, nešto sam čuo, čekaj, ja sam to trebao, hajde da budem prisutan tu i tako dalje. Naravno, i sam Kur'an nam treba i mora biti vodilja da budemo prisutni u njemu, da razmišljamo o tim porukama koje u Kur'anu nalazimo. Naprimjer, ne znam nija, kada Allah dželešanohu govori, jeli, ne mora to biti direktan ajet gdje kaže preispitajte vi sebe, računajte se sa sobom i tako dalje, nego to mi moramo malo sagledavati šire, da u stvari kroz kuranske poruke mi saznajemo, jeli, da se onda zapitamo, preispitamo i tako dalje. Evo, na primjer, često možemo susresti se sa ajetima koji govore na kraju, obično je to na kraju ajeta, navodi se nešto pa kaže ne bi li oni pouku primili, ne bi li oni razmislili, ne bi li se podsjetili i tako da. Ili nas doziva Allah dželešanohu, o vi razumom obdareni, ili ima li ko da pouku primi. Dakle, ako mi želimo, ili evo smatramo se da smo, evo, hajmo reći, razumom obdarena bića, onda, ako smo razumom obdareni, onda u redu, trebamo onda poslušati šta nam to Allah dželešanohu poručuje. Mi ne trebamo Kur'an posmatrati kao neku, ne znam, nije lektiru, kao neki roman, čitaš i to je to. Ono samo onako reda radi. Nije smisao ibadeta samo mehanički nešto obavljati, nije smisao učenja Kur'ana samo mehanički ga proučiti. Ne, smisao Kur'ana je upravo da nas obogaćuje, da nas oplemenjuje svojim porukama i tako dalje. Ili kada Allah dželešanohu govori, na primjer, o, ne znam, nije o Božjim poslanicima koji su hodili kroz povijest kao, evo, najbolji ljudi koji su bili. Naravno, u tim kazivanjima o Božjim poslanicima nude nam se informacije o tim samim poslanicima. Ali prije svega trebamo mi stati i zapitati se, čekaj, pa obraća li se možda Allah dželešanohu ovdje meni? Na primjer, evo primjer, kada Nuh a.s. doziva svoga sina pa mu kaže ja bunayya irkab ma'ana wala takun minal kafirin. Znači kaže, o sinčiću, pa on ga doziva s jednom dozom ljubavi. Znači ne govori mu sine, nego baš ono približi i govori mu, lijepo mu se umiljava, ne bi li ga poslušao. I govori mu, o sinčiću moj, kaže, hajde iti s nama, hajde se ukrcaj na lađu s nama. Vala tekun, a nemoj biti sa kafirima, sa onim koji su nezahvalni, sa onim koji su nevjerni. I na taj način Allah dželešanohu se ovdje obraća i svima nama, da i mi ne budemo kao nevjernici, da ne bismo na kraju završili kao nevjernici. Ili kada razmišljamo o znakovima koje nam Allah dželešanohu šalje, ili o stvaranju različitih nebeskih tijela i tako dalje, sve to trebamo
staviti u naš fokus razmišljanja, čeka malo, pa zašto je to, imam to svrhu svoju i tako dalje. I na taj način ćemo onda i mi postajati bolji. Naprimjer, iz sure Al-Gaši od 17. ajeta pa sve do kraja sure upravo govori se o tome. Kad Allah Đelešanu govori efela jezrune ilal ibli kejfe hulikat. Kaže, zašto oni ne pogledaju u kamilu ili u kamile kako su stvareni. I onda navodi se i zemlja i nebo i tako dalje, i brda, planine, i jeli, a zašto onda nam Allah Đelešanu na kraju sure ove otkriva da ćemo se mi svi na kraju njemu vratiti, Allahu Đelešanu vratiti i da ćemo račun za naša djela polagati. I evo, ovo su na neki način, jeli, sve poruke, sve pouke kuranske koje nam Kur'an nudi, i to su jedni beskrajni svjetovi Kur'ana, jedne novi vidici koji čovjeka obogaćuju da bude sutra u svemu bolji. Sad kada si govorio na opade mi jedna stvar i hajde da i nju malo prokomentaršujemo, a mislim da je značajna. Mislim da mi imami imamo tu jedan problem gdje mi ne vidimo nekada da se u stvari ono što mi govorimo drugim ljudima da se to govori i nama. Imamo taj, nazvaću ga tako, Iblisov sindrom. Iblis je bilo biće koje kaže nije postojao pedalj zemlji gdje on nije obavio seždu Allahu. Znači nije postojao trun zemlje gdje on nije pao Allahu na se. Toliko je bio pokoran Allahu. I zbog tih silnih svojih dijela koje on činio, on je umislio da on treba da bude halifa umjesto čovjeka. I tu je on napravio problem sa gospodarom gdje ga Allah prokleo. Imam osjećaj da nekad u svim tim našim dobrim dijelima koje smo obavezni da činimo, namaz, hudbe, odnos prema ljudima, da nekad dobijemo taj sindrom gdje ne vidimo da se i mi nekada trebamo preispitivati, da i mi nekada trebamo, da tako kažem, imamo svog imama, da i mi se nekada trebamo za nekim okrenuti. Mislim da, evo, ne znam da li ćeš se složiti sa mnom, ali nekada nas ljudi previše tapšu po ramenu i govore mašala, dobar si, fin si, onda mi uđemo u taj neki začarani krug gdje stvarno mislimo da smo mi idealni, gdje smo mi bića koja su nad drugim bićima. Kako da mi kao imami, evo, da reagujemo na takve stvari? Kako da se mi samo preispitujemo kada uđemo u taj neki krug gdje pomislimo da smo, evo, idealni? A možda time činimo, evo, upravo grije zbog kojeg nas možda Allah proklinje. Pa na početku samog razgovora kazao sam, jeli, da imam, znači, velika čast, ali i velika odgovornost. Ako s te strane posmatramo misiju imama kao da je to ogromna odgovornost koju ne može svako nositi na svojim plećima, onda ćemo se itekako preispitivati. Na primjer, ono što si ti dobro kazao, mi imami upadamo u ta, da kažemo, jeli, Iblisov sindrom, pa smatramo sebe boljim od nekoga i tako dalje. I često, jeli, u svojim hudbama, u svojim vazovima, dersovima govorimo ti to trebaš, šta, kako raditi i tako dalje. Ne, trebamo govoriti, mi to trebamo, mi to hoćemo, mi to možemo, mi to ne smijemo i tako dalje. Dakle, ne odvajati džemat od nas. Da ljudi ne shvate iz naše govora da mi sami sebe smatramo superiornim i boljima. Tako je. Jer ja uvijek kada, na primjer, hudbu ili vaz neki pripremam, uvijek to, jel, u završnoj nekoj fazi gledam da izbacim što više ovo prvo lice jednine, da ne govorim ja, znači da se obraćam svima. Ili ti, da se govori vi. Tako je, ja, na primjer, u kontekstu ja da govorim, dakle, nešto za sve, nego ako smo nešto radili, da smo mi to radili. Tako je. Ili da ne govorim ljudima, nemojte lagati.
nemojmo lagati. Tako je, uključimo tako je. i sebi. Jer ne može čovjek tražiti od drugih ono da čine ili ne čine, ono što sam čini ili ne čini. Znači, to je jedan nemoguće. I mi se evo pomaže nam u tome svemu, da kažemo, nama imamima može pomoći, šta mogu nam pomoći, na primjer, i hadisi Muhameda alejhi selam. Ima ovaj poznati hadis koji si ti govorio o sudnjem danu. Dakle, kada, nije važno kad će biti sudnji dan, pita poslanik jednim, alejhi selam, jednim protupitanjem čovjeka, šta si ti pripremio za sudnji dan? Doslovno poklopi ga. Tako je. Poklopi ga. Dobro, da ti vidi šta si ti uradio. Jer poslanik alejhi selam je označio osobu koja se ne preispituje, da treba mi to razmisliti o tome, da je poslanik Muhammed alejhi selam označio takvu osobu kao gafila. Znači, osoba koja ne budi računa o sebi, ta je osoba nesposobna, ta je osoba nemarna, nehajna i tako dalje. Dakle, ne mari uopšte za svoje propuste, kojih naravno svi imamo. I trebamo biti svjesni da imamo svi tih propusta i tako dalje. Tako je. Uvijek, evo, kada imamo priliku da nešto kazujemo, da budemo nešto, da uvijek to pogledamo iz, da kažem, ugla posmatrača. I dobro bi bilo, na primjer, nekada, ko to ne radi možda, snimiti sebe. Kako si hudbu držao. Sam sebe snimiš, svi imamo mobitel, možemo uključiti, da snimimo naš zvuk i da vidimo gdje smo pogriješili, šta možemo popraviti i tako dalje. Dakle, a zašto? Pa to ima upravo cilj da nas sljedeći put, ako Bog da, popravi. To u jednom praktičnom smislu, a u duhovnom još bi to bilo. Reci mi, evo kada govorimo o samopreispitivanju, da bi čovjek postigao to neko ogledalo koje treba da gleda i da vidi sebe, mislim da je važno, a to si ti rekao na početku nekada, preduhitrio si me, kada si kazao da treba da se i kontroliše, da se samo kontroliše, da on kontroliše taj svoj ego, a ne da ego kontroliše njega, kao što treba da bude u svakoj sferi njegovog života, da on kontroliše sve procese, sve ono što ga okružuje, svako svoje djelo, svaki svoj pokret, svaku svoju emociju na kraju krajeva. Šta nam Islam kaže o samokontroli? Evo, kao samokontroli kao neki preduslov za samopreispitivanje. Pa, to dvoje je na neki način, da kažemo, povezano. Ne može funkcionisati jedno bez drugog. Ne možemo se mi preispitivati ako nemamo samokontrole. Dakle, moramo imati, naravno, to je preduslov za preispitivanje. Ako nemamo samokontrole, ne možemo se preispitivati. To dovodi, da kažemo, jedno do drugog. Kaže se u suhofima koji su objavljeni Ibrahimu alejhi selamu, da tamo, kaže, prenosi se da postoji 4 kategorije na koji način mudra osoba treba podijeliti svoje vrijeme. Pa je jedan dio vremena, kaže, treba posvetiti isključivo da robuje Allahu, dakle da ibadet čini. Drugi dio vremena trebamo posvetiti i da se divimo Allahovom stvaranju. Jedan dio vremena trebamo posvetiti i da radimo, da zarađujemo i tako dalje. To je sve. Ali i 4. kaže, dio vremena trebamo posvetiti samima sebi. Dakle, da se samo kontrolišemo. Samokontrola ne znači uvijek zaustaviti se, ne znači uvijek ne činiti, ne znači uvijek osaboriti, odnosno možda jest uvijek osaboriti, ali sabor nije ne raditi ništa. Sabor je, dakle, vladati, da kažemo, situacijom, naučiti se da vladamo situacijom. Evo, ako pogledamo primjere, poslanika Božjih, koji su bili primjeri najboljih, najčestitijih ljudi koji su hodili zemljom, jer od nas niko ne može biti na tom stepenu, oni su svi, nikome nije tekao u životu med i mlijeko. Svi su poslanici iskušavani
velikim iskušenjima, podvrgavani su ogromnim testovima koje mislim da običan čovjek bez Allahove upute i dozvole ne bi mogao podnijeti. Nije to nimalo bilo bezazleno, lahak teret i tako dalje. Svi bi mi pokleknuli uvježeni sa na tim testovima. Poslanici su u tim testovima kojima su bili, dakle, preispitivani, koji su stavljani pred njih, znali osaboriti. Pokazali su nam, dakle, put na koji način i mi u našim životima trebamo osaboriti. Ili, na primjer, evo, hadis Muhameda a.s. u kojem on opisuje da postoji, munafik sa 4 osobine. I opisuje munafik da ima 4 osobine. I kaže poslanik a.s. u tom hadisu, kod koga se, kaže, nađu sve 4 te osobine, kaže, on je munafik pravi. Znači. I onda nabraja koje su to osobine. I da je tu mine hane, kada mu se nešto poveri, pa on to iznevjeri. I za hadese kezebe, znači kada govori neistinu, da laže. I da ahede gadare, kada, dakle, se nešto dogovori sa njim, kada ti nešto obeća da to ne ispuni obećanje, ne drži se dogovora. I na neki način sve ove 3 prethodne spomenute osobine su povezane sa samokontrolom, ali na neki način ova 4. osobina je, da kažemo, najviše povezana sa samokontrolom. Kada poslanik a.s. govori da je 4. osobina munafika i da haseme fajr. Kaže, čovjek je munafik, onda licemjerje, onda kada, i onda nam poslanik otkriva to, kada u svojoj raspravi sa drugom osobom, bukvalno bi bilo u prijevodu fajr eksplodira. Dakle, besidno govori i tako dalje. Dakle, ponaša se impulsivno, reaguje. Moramo se mi naučiti, dakle, kontrolisati sebe. Sada, naravno, trebamo uvijek razmisliti i shvatiti da ima nekih stvari kojima mi upravljamo, koje možemo držati pod kontrolom, s druge stvari ima stvari nad kojima mi nemamo kontrole. Te stvari nad kojima nemamo kontrole trebamo prihvatiti kao takve. A ove stvari nad kojima možemo imati kontrolu trebamo nastojati da ih držimo pod kontrolom. Da, nije to ništa strano da je čovjek impulzivan, da je čovjek eksplodira u nekom trenutku, u nekom afektu. I to je neko možda i normalno. Ne bi se džaba govorilo, toliko ne bi poslanik a.s. džaba toliko davao savjeta da to nije priroda, hajmo reći, ljudska. Svi se mi u jednom trenutku nerviramo, svi bi mi u jednom trenutku bacali stolove, šta znam, dođe ta neka vatra u nama, međutim u tom trenutku treba se naučiti kontrolisati. I to je ključ. I to je na neki način ta prava samokontrola. Mene upade ovaj hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem gdje kaže, kada se čovjek unervozi neka promijeni položaj. Ako je ležao neka sjedne, ako je sjedio neka ustane, ako je stajao neka sjedne. Čisto da se ta krv na neki način malo koja je uzburkana, malo da se na neki način da joj se smjer preusmjeri, da bi čovjek mogao se iskontrolisati. I čak i u psihologiji mislim da postoji ona neka metoda, kaže kada je čovjek nervozan neka broji do 10. 1, 2, 3, 4, 5, da u tih 10 sekundi čovjek barem promisli. Jer je problem kada mi ne promišljamo, a radimo. Kada u toj cijeloj eksploziji da mi izgubimo razum. Ja mislim, evo, da je čisto da je to radi ljudi koji nas gledaju, na neki način priroda je čovjeka i normalno je da čovjek ima te neke osobine koje mogu biti jako pogubne, jako štetne. Ja mislim da ih imamo svi, samo se razlikujemo na one koji mogu to kontrolisati i znaju to kontrolisati i oni koji to ne mogu na neki način kontrolisati i na one koji to ne žele nikako kontrolisati. A upravo nam preispitivanje pomaže tome. Da. Jer sagledamo neku situaciju i nekada smo možda reagovali na način kako nismo trebali reagovati i onda se preispitamo zašto smo tako reagovali.
a onda sljedeći put kada se dogodi Naučimo. slična situacija, da držimo stvari pod kontrolom. Ili nekada smo trebali reagovati, ima i takvih situacija, kada trebamo, dužni smo reagovati, a ne reagovati. Evo Da. onda opet, znači nismo, ali i tu smo zakazali u samokontroli. Nismo dakle stvari kontrolisali, nismo sebe kontrolisali. Trebali smo sebe natjerati da reagujemo na određenu pojavu koja je zahtijevala našu reakciju. U takvoj situaciji naravno trebamo reagovati i trebamo te stvari uvijek vagati, preispitivati, dakle vagati, jer Omer ibn al-Hatab radijallahu anhu kada govori, kaže blagoli se čovjeku koji preispituje sebe, vaga svoja djela prije nego bude ispitivan. Da. Prije nego li se njegova djela budu vagala. Ili kada govori Hasan al-Basri, kaže ljudi koji na dunjaluku preispituju sebe, vagaju svoja djela, razmišljaju da li su sebe kontrolisali ili ne. On će, kaže, na dunjaluku koji to rade, oni će na sudnjem danu biti, ako Bog da, lako polaganja računa. A ona osoba koja to ne radi na dunjaluku, dakle koja se ne kontroliše, tako dalje, kaže, teško li njoj? Teško je tome čovjeku koji dođe na sudnji dan, a nije vagao svoja djela, nije promišljao o njima i tako dalje. I onda, takva osoba naravno teško će položiti račun. Ne može čovjek slijediti svoje strasti, svoje prohtjeve i nadati se, uzdati se u Allahovu milost i očekivati džennet. Da. Ne može, dakle, mora se naučiti kontrolisati. Mora se, naravno, svi mi imamo i hobije i neke požude i tako dalje, svi to imamo, to je priroda naša, ok, ali trebamo se nastojati držiti stvari pod kontrolom, da nastojimo, dakle, u tim stvarima sebe kontrolisati, da ne bismo zažalili kasnije zašto smo nešto učinili, a nismo trebali i tako dalje. Tako je. Ja evo nešto razmišljam, naupada mi ova jedna izreka gdje se kaže da je pravo strpljenje pri prvim udarcom. Imam osjećaj nekad da mi u nekim prvim momentima ne znamo se baš kontrolisati. Mi preispitamo se na kraju, pa možda kad smo pogriješili izvinimo se nekome, tražimo halala. Međutim, veoma smo burni, veoma nekontrolisani, ne govorim sad samo o toj nekom afektivnom stanju, već generalno u nekim, kada donosimo neke odluke, u tom nekom prvom momentu mi smo na neki način, da tako kažem, pogubljeni, a prepoznamo mi svoju grešku pa je možda ispravimo, ali možda to bude nekada kasno. Evo reci mi kako nas Islam uči, da li Islam ima neke metode, neke načine u našoj duhovnosti, u našoj tradiciji, koji nam mogu ojačati tu samokontrolu i mogu nas na neki način nagnati da bolje se kontrolišemo, da znamo iskontrolisati određenu situaciju. Naravno, nama je jako važno da držimo stvari pod kontrolom i tu onda će dovesti do manje situacija zbog kojih ćemo se kajati što smo ih uradili. Kada mi govorimo o nekim, da kažem, metodama i tako dalje, meni prvo što mi dolazi nekako na pamet jeste kuranski ajet kada Allah dželešanohu govori na primjer o strpljivima i onda kaže inna Allaha ma'a sabirin. Allah je uz strpljivi. Pa što ti onda treba više ako je Allah s tobom? Dakle, nama je važno šta mi želimo postići, trebamo sebe preispitivati. Šta mi želimo postići određenom reakcijom? Da li ako nekada smo nešto uradili, nekada donijeli pogrešnu odluku, da li smo mi željeli s time postići dobro ili loše? Čekaj, zaustavimo se, a vidimo dakle da smo u nekoj situaciji donijeli pogrešnu odluku. Preispitajmo se pa popravimo ukoliko možemo. Ukoliko je prekasno, sljedeći put u sličnoj situaciji prvo promislimo. Ima kod nas, kaže, izreka ispeci pa reci ili jutro je pametnije od večeri. Dakle, sačekaj malo. Nek prenoći. Tako je, nek prenoći. Mudrije je jutro, kaže. Ma da. I tako dalje. Dakle, sačekaj malo, osabori. Tu nam dolazi samokontrola. Dakle, da ne reagujemo na prvu. Ja se sjećam
tada nisam to na taj način razmišljao, ali sjećam se riječi kao učenik medrese kada je profesor nam rekao kada ti neko nešto ružno kaže ili ti nešto ružno uradi, strpi se, što si ti ono kazao, ima i psihologiji metoda da brojimo 10 sekundi, strpi se u tom nekom prvom momentu, da te prođe ta ljutnja, jer ćeš možda reagovati na način na koji nisi želio da reaguješ. Kazat ćeš nešto što ne bi možda kazao, pa ćeš onda tražiti halala. Da ne bi se doveo do takve situacije, onda sačeka malo, pusti nek prenoći, dakle, sačeka malo, osabori, pa onda reaguj. Tako je, sagledavati širi. A reci mi, evo, na primjer, konkretno post. Da li nam post može biti jedan od načina kako da čovjek nauči kontrolisati sebe? Evo, razmišljam, ako čovjek može da iskontroliše tu glad, a znamo da je hrana i hranjenje jedna velika strast kod čovjeka. I evo, muslimani, većina muslimana kontroliše se taj jedan mjesec dana u godini veoma dobro. Da li, na primjer, to može biti, ajmo reći, jedan trening, da tako kažem, da se čovjek nauči kontrolisati u svakoj drugoj sferi života? Naravno, smisao samog posta moramo tražiti u riječima kako završava taj lalekum tako. Ne bili smo, dakle, šta? Bili svjesni Allaha. Dakle, u svakoj situaciji koju životnoj, koju radimo, kada imamo priliku da uradimo neko djelo za koje niko ne zna, znači zna samo Allah dželešanu i mi, možemo ga uraditi, ali ako je ono naopako, mi se prisjetimo svrhe posta, prisjetimo se, dakle, da je svrha naša da budemo Allaha svjesni u svakoj situaciji. I post nam je mjeseca Ramazana odlična prilika koja nam na jedan, da kažemo, slikovit način pokazuje kako da mi naučimo se kontrolisati druge stvari. Jer mi tada kontrolišemo prije svega glad i žeđ, to kontrolišemo. Ali trebamo nastojati da kontrolišemo i oči od ružnog pogleda i uši od ružnog slušanja i tako dalje. Dakle, trebamo nastojati da u svakoj toj situaciji učinimo što više dijela, da tako kažem, da postimo cijelim bićem, ne samo želucom našim. Dakle, da postimo cijelim bićem. Post nas odlično uči da mi to možemo. Govori nam, aha, čekaj, ti si postio mjesec dana, ti si to izdržao, možeš ti to. I onda ako mogu da... A i tu imamo onu metodu, kaže, ako ti neko nešto nažao učini, a postiš, ti njemu reci 3 puta ja postim. To je to haman kao i da brojimo do 10. Dakle, imamo te metode koji nas na neki način uče, odgajaju, preodgajaju, da budemo strpljivi, ali veoma dobro se kazao, i evo s tim ćemo završiti ako Bog da, strpljenje ne znači nedjelovanje. Strpljenje nije da se mi povlačimo u ćošak, da se obeshrabrujemo ukoliko bi nam neko nešto nažao učinio, već je strpljenje čisto promišljanje da mi ne bismo došli na isti nivo kao onaj koji nam čini neki zulum, koji nam čini neku nepravdu, već strpljenje je promišljeno djelovanje kako da mi ne ispadnemo i da se ne izjednačimo kao neki koji rade nama možda o glavi ili neke zle stvari, da tako kažem. Adis Efendija, hvala ti, bilo mi je veliko zadovoljstvo, velika mi je zaista bila čast, evo što smo na neki način, ovakve teme se ne mogu nikada završiti. Mi smo načeli jednu temu, nadam se da će biti, a vjerujem i ubijeđen sam da će biti od velikog hajra i velike koristi, da ostavimo evo u nekom digitalnom svijetu i naš jedan vakuf od kojeg će moći mnogi naučiti. Hvala ti što si došao, što si odvojio vrijeme i hvala ti na razgovoru. Hvala Sanjir Efendija tebi na pozivu. Zaista mi je bila čast sudjelovati u ovoj emisiji. Kao što smo započeli nekako na samom startu našeg razgovora, pitao si me šta znači biti imam. Imam znači biti ispred ljudi. Islam Edu je jedna platforma koja je prepoznala šta nama nedostaje i gdje nešto treba biti ispred.
Dakle, osluškujući potrebe, da kažemo, te virtualne publike, tog virtualnog svijeta, na neki način Islam Edu je, hajmo reći, imam u tom svijetu. Dakle, u toj funkciji, i drago mi je, zadovoljstvo mi je bilo, evo, što sam sudjelovao, što sam dao, nadam se, neki svoj doprinos istoj. Baš mi je drago što postoji u našem pozivu, ovakva jedna platforma koja nam pomaže, evo, i nudi mnogo korisnih sadržaja koje će nas, ako Bog da, oplemeniti i pogurati naprijed i učiniti, ako Bog da, boljim ljudima. Hvala ti na lijepim riječima. Ja ti želim ugodan povratak u Lijepi Konjic, posalami svoje i ako Bog da, vidimo se na jednoj neformalnoj, ako Bog da, kahvi. Hvala, vidite, svako dobro.